ti brzo ideš, to ja, ne mogu. Evo tu stani. Sad je jako polako, vidi. Što rekao je otvoren, mogu se malo otvoriti. Hoću da idem pred kuće da stanem tamo. Možeš. Ja i tu. Dođi malo ti druži, a gdje će Ivan? Oni baš bolje ukalu tako. Pričajte vi slobodno. Ne morate vi obraćati pažnju na mene. Tako se nešto zamisli. Mogu si malo do ovu dupca, je to dupca kuća? Da. Malo dupca u kuću pa onda ovu baninu. Možda smo na groblje snimiti. Groblje. Mesarovu kuću malo sad. Sad će oni svi biti, sljedeće mjeseca će biti tu privati baba i to. Doći čak neki iz Amerike su naravno pratili. Ovdje? Ne tamo. Onda će oni to voliti vidi da. Malo duškovu kuću isto malo. Ne smeta, bude to sveno na slike dobro. Oni vas bolje znaju ovako. Da, onda će bar znati da smo take radi. Tako smo bili kad smo... Oni su isto tako. A dobar dan. Ne znam kako se zovete. Da. Lipavić Ivan. A jeste vi iz Ilaća bio nešto? Ti si to sećaš? Moj je nekad i malu krpnju. Jel? Da je on prodavao tu mjesto, pa da. To znam, da se ljudi su stajali još i kupovali kupili den. Ne sam. Ali ovdje unutri još nisam bio. Tu još sve stoji tako kako je bilo mjesnica. Zbilja? Da. Sve unutri još. Može tu malo i vidjeti. Evo može se vidjeti kroz prozor. Sve stoji, kočice i sve. Kako je bilo? Isto, tako kako je bilo. Da. Isto ono, materijal se verčaj unutri. Sve stoji, da. Aha, ljudi, to će ga. Pa bio je on tu, ali kad ima ustaljenu sliku, ja? Da. Da može gledat ovo, onda će više put morat kod Rudike doći tamo da mu pogledam to onda. Da gleda ono. Ako još živi, znači. Da.
unutri, ja nisam puno bio tu. Da. Tu ne poznam. Dobro. Hvaljen Isus. Je li istina? Dolazi, da. Je li istina? Pa čuo sam tako jučer od one, baka je bila od onog djeda Ive. Onoga što je bio. Znaš, čija je ovo kuća? Kako nije zovu, a? Novo zakon. A jeste Novo zakon. Da, mislim to je Kavda. Kavga, da. U Kavdi su stanovali ovi Vilhelmovi. I ovdje ovi duhače koji. Da. To je još znam da. A ono tamo preko, ono je Niksprot, kako su zvali. Tamo gdje je Pera Hajniš. Da. A sad je Proleterska je zovu. Pera Hajniš tamo Da. unutra, pa se lijevo dole. Da. Tamo se ja dolazio kao mali, kod kuma još bila. Tu Perina mama, ona je ošla. Kad sam ja imao 10 godina kad je ona ošla i bila. Trinaliza. Analiza, da. Ono neki dan Fila tu bio u Ilacu. Da. Čuo sam da je on tu bio. Da. Sad ćemo otići malo na Vodicu snimiti, pa ćemo onda na stanicu. Samo ako bude toliko da bude ovog struje. To je Austriji, to što mi sad imamo, znaš, to je onaj Nela. Da. To su braća, njegovi roditelji i to su braća. Da. Uglavnom, ovo je Nelerova kuća. Ovo je Nelerova, ovdje dole, sprama Vodice. Hajde, polako vozi. Nemoj taj ram vatati, on ti dođe na po... Ovo je Vodica. Sad ćemo ići malo unutra. Tamo nešto. Kako Pavle to kaže? Da, Pavle je zaplakan. Prvo 20 godina da su Ilači Švabe u Ilači. Počeli dolaziti. Koliko? 1870. A u nas je 65. ukazalo je ući. Stari knjiga, neko malo pjeva.
bunar. Tu bio i sada je i snimi se, pa ovo će da pere ruku malo u vodi. Tu je ovaj hit gore, ali ti smeta lišća. Sei louco, o que vai comer mais com? Da onde leva? Não dá, não fato uma gelada de queijo. Vidiš, ovi su tu poginuli 44 godine, bili su streljani i onda tu si ranili u ovom, nisu i stigli na grobi. Tu ima njih 5. To je Đuro Petričević, Ivan Ćurčinac, Đuro Kolarević, Đuro Vidaković i Stjepan Latić. Da. Kad je građena ova? 1912. godine. Onda su Ivači počeli stajati, dobili smo stanicu. Prije su morali ići u tovarnik, tovarnik je imao prije Ivače. I kad je nešto dolazilo, bilo kakva roba ili putnici, morali su sići u tovarniku i onda do Ivače. A 1912. onda su i tu kod nas. Onda su dolazili kod Očasnice na Veliku Gospu sa vlakom. Do tada je išla i samo jedan kolosijek, jedan glajz. Onda je posle došao i drugi. I tako je do dan danas. Kome svijetu, Ivačka je djeva, dika cijelog svijeta. Ivačka je djeva, dika cijelog svijeta. Ivačka je djevica, nebo zemlje kraljica. Ivačka je djevica, nebo zemlje kraljica. Pravo sve su na zemlji prilike,
Čiko, si snimao i one tamo u sobama, a?